Kulumak Dishabil Esili Kakua Jesucristo Jois Ibaom San Marcos. Naqli Jesús ki elchaq salit juku kirinak nabale bitenamit ut kistoqobarwe shbana khoe bikarner makahi lol re ut nabali ka reru kiok pichis solvale akyo cheku naqebri solom kehilok chishkat ut keshkere Linaje jain wanch khunes utat yuche kuk taqrbiye renaqteshik sat qeblik alebal utenamit kon kep chinat uchlo aqeb taqshkwa abanale Jesús kisume Kio makep chiko aklaish. keshkere Mato shikla o tis lokpal la hek al tumin chikware te raket chikwak. utan keshkere Haruk chikwa kwan keriki. Ayukesh chirilpat. ebana ka kerilchaq keshke Ob chikwa ut kuip chikar. de Jesús kistaqlae chilang chishunile chichutil sali rashpim ut ke ilang chichutil sa otakal ut sa laje rostakal tohanak Jesús kischapli ob chikwa utikwi chikar kistaqsil rilba sa chosha ki joshin kishhachi ut kishkire bisolo renaqte sheki kishheki akwi likwi chikar re chishuni ketsekan chihunile turetana ke kuflag show ut ke shok direla likwa kabla huchakach no hanaqep chikwa okanak kwilikar likelaan eblike kwak kwanke obmil chikwin Ratin likakwa, Insan lokal pakwa.